angashada ngaba nengane wagiya dade ngase ngisamlono giya kanjena nehiya la ngize ngisaphethe amazambane singehla ngomgaqo bathi lengane Jesu angifuni uqamba ngama khona phela umshado ngeke uzujwayeleke but uyajwayeleka sikhona ezinye izinto engibona ukuthi njengomfazi engeke ngize ngizenze yabo but sabambisana yabo ngoba uma abangani ukuthi bahlale bafike endlini lale hlale yabo so senginaleyo nto leyo ukuthi sebeyahamba basalala yes sengibabizela i-Uber hayi ke bafethu phela sengishadile ngashada kabalingane ngihambayo manje yabo ziningi ezinye izinto engiyifundayo nayo uyayifunda njengobaba ngibuye ngibuza une-meeting ngo-9 ngo-10 hayi nje ama-meeting akhe aqale ngo-5 naye azami manje yabo siyazama ya sazwana sajola sazwana sabangani sasuke ebanganeni yes yeah ngangiyi-video vixen ngangiyimodel yabo so wangikhomba ebona izebukhadi yami yazi izebukhadi ma leli khadi leli lishoyo ukuthi ugqoka usize bani so wathi indaba lengane ingekho la athi hayi iyahlupha ikhuluma thu manje ithi zifuna imali wathi ayibizena ibe khona so kabete kanjani wathi ayibe khona umkhamga nangu mampitsha ngeke uzuthi hey efaka uphaqa hayibo nje ngapha sinyama dikiselwe efaka uphaqa hayibo ngaqaka sike singilandele singibuza ukuthi right ngiseyibo balo bhuti lokho engibuza ukuthi right athi umampitsha ebhina manje usanda wenzani and then wathatha inamba yami kabangani bami wangifonela after iviki lokho engifonela mina umampitsha umandla Nkosi ngaphumula hayi that's why sithi uhlelo lwenkosi ke ngisusa lapho namthi uhlelo lenkosi hayi uhlelo imimoya kodwa khonke engakutshela nomampitsha yebo nawu nayo kodwa unenhliziyo enhle kakhulu yene hayi mampitsha unenhliziyo enhle kakhulu shame yabo ngisho nomuntu omonile uthola ukuthi ngizothi hawu wena wathi ngomhlekile nje lo kodwa usiyamhlekela hawu usiyamhlekela futhi ngisalwe ngibambela kanti wena usazolokhu